berita si meriah sini suratkan Lukas isehkeun genduari man banta dimuliakeun mu Tuhan. Sekali jadi enterem reh pengalocu ke ras kalak berdosa si deban megikeun pengajaran Yesus. Ngidasi jungut-jungut kalak parisi ras guru-guru agama nina. Yalo alona kalak perdosa janaman pe ia ras. Maka iturikeun Yesus man bana perumpamaan litme sekalak perbapan dua kalak anakna di laki nina singuda man bapana. Oh Bapa, bereken genduari mambangku erta-erta si kerajanganku. Maka bagi bapana erta-erta eman anakna duana. Kenca piga-piga wari idaya kena anak singuda si kerajanganna. Jenari lawes ia ku negeri sindau. Isia-sia kena duitna kencakeri ibahan duitna jadi mekelihen ibas negeri janah mulai yakap nah susah. Maka erdahin ia ras sekalak anak negeri disuruhna ia ku jumah ermakan babi. Nakan iba-iba babi meriah ngemin ukurna maca. Tapi isepe lamreken kaipe manbana. Dungna rukur ia jananina ia ibas ukurna. Kerina si erdahin bapakku riba-riba pangana. Tapi aku ijenda menamate kelihat. Laweslah aku ndahi bapangku jananingku manbana. Oh Bapa, aku nggur dosa man dibata dengan ersalah manbana. Lanai metunggung pe aku igelari anakku. Maka berkat ia ndahi bapana. Dau dengape ia i rumah nari enggo ida bapana ia. Mekuah ate bapana maka kiam ia ngaya kisah. Idakepna jana maina nina anak man bana. Oh Bapa, aku enggo erdosa man dibata dengan ersalah man bana. Lanai metunggung pe aku igelari anakku. Tapi idilo bapana juak-juakna nina. Pedaskan babaku jenda uisi mejilena jana pakaikan man bana. Tamakan cincin ku jari-jarina jana sepatui iya. Jenari gelesada anak lembu simburna gela erbahan pesta man kita. Sebab anakku endanai enggo mate tapi genduari enggo geluh mulihi. Ia enggo benei tapi genduari mulihken ia. Maka ibena kena erpesta ras meriah. Tapi anak nasin tua paksa ijuma. Asung ia ibas perdalanan ijuma nari. Lanain dausa ku rumah ibegina sora gendang ras sora rende. Maka idilo sekalak juak-juak isungkun nanina. Kai si jadi kerjabab juak-juak manbang. Agindung gereh mulihkin jana isuru bapandu igeleh sada anak lembu simburna. Sebab agindu singgo bene enggureh mulihken ibas bejuah-juah. Maka nembeh kel ate anak sintua dengan la yang git ku rumah. Maka re bapana nami-nami ia idarat. Ngalui ia man bapana. Enggo 3 tahun aku erdahin raskam bagi sekalak juak-juak. Jana la pernah kusimba katandu. Kaikin enggo ibreken duman bangku. Sada anak kambing pe la ibreken duman bangku. Gelah aku man ras teman-temanku.
Tapi anak doa nggo ikeriken na erta-ertandu ras diberu perdenggal jana kenca ia mulihken minter igeleh dosa ada anak lembu pilihan simbur ngaloi bapana o anakku kam tetap ras aku jana kerina erta-ertangku si keraja ngendu ka tapi patut pe kita erbahan kerjaman man dengan meriah ukur sebab agindu sinai enggo mate genduari enggo geluh muliki ia enggo bene tapi genduari enggo reh muliki bagenda me berita si meriah sin pesek pantang ujin man bandu Kristus. Keliasen ras berkuah ate di bata. Perbahanan anak si muda mindo hak tading-tadingen paksa bapanang geluh tuhulah kel tengkah. Lah ia sabar nimai bapana mate. Bas perlajangan ikerikena bagina. Mara kelihen erbahan anak si muda jadi mesra. Usaha mempertahankan geluh alu jadi singasuhi babi rasman pangan rubia ipantangkan ersura nuduhkan bagi sialna nasib si anak si muda. Lah terjeng kebenen erta tapi terlebih ergadolat dirina. Bas situasi mena-mena mate diputuskan namuli aludem penggejapan erkadiola dengan jerak. Lit singakap pengelako si bapa kurang pas. Iwe kena pemindon anak si muda. Terlebih lah masuk akal kape. Kiam ian darat guna ngalo-ngalo dakep ngema anak si muda petempa-tempa la ersalah. Ence isuruh naka erbahan lakon man-man. Make cincin ras merei si mejilena bagepe sepatu. Rikutkan si bapak kemulihan anak si mudang go cukup jadi alasan erbahan lakon man-man. Igejap kena kini seran sinden dan anakna. Pengakun dosa anak si muda layanggapna penting. Si bapa umpama ingan cilinggem kempak pusu si benei pengarapan. Ia muat keputusan alu pertimbangan di luar akal sehat. Perbahanan si bapa jadi tembeh-tembeh anak si tua. Igejap kena maka kini latihan erdahin ras kesetiana la irgai. Sebaliknya perbahanan anak si muda sebagai cigana ras pemelket keluarga tempat-tempat labo yakap kaipe jana yaloken bage ulina. Rikutkan ia bapana erhak jana arus nulak anak si muda tah silanglangna hukum sah. La yang git ngakukan anak si muda jadi agina mari. La yang git bengket ku rumah. Piahna anak sintua pe benei. Anem lalap ia setia jana ras-ras bapakna. Idalan kena dahina alu pusu sekala muda. Si bapang kelengi pedua anakna. Si muda si perdosa, rasin tua si mekeng pusu. La ia kundul guna ngadili tah ngukum. Darat ia jumpai dua anak. La ia ersikap megi penuri-nuri si muda. Yang tusina tembeh-tembeh sin tua. La isalah kena tapi rusaha merei penjelasan. Pantas kita meriah ukura senang terkitekan agindu go mate ras jadi ngeluh mulihi. Go bene ras idar mulihi. Sekalak anak peranah nungkun keempat malih.
Uga di bata si madakini ulin banci ngalami skalak berdosa, lakin ia terganggu terkitekan kerina dosa bas diri kalak kam sinursur keluarga si pandai erbahan perabot. Adi sada meja singgodung ibahan bulangdu tercaruk minterkin yambeng kendu nungkun maling tentulang sada caruken kitik langobah kini jilen perabot nina anak perana adi gores kendu bas meja si terukir mejile yambang kendukin nungkun ka maling uga kelpe lang nina anak perana kam ngerana desken profesional sejati buat nu bagin bas orat ngelu si seri si ikuti di bata tupung ia ngajari umatna anampe alu terang-terangan rasla ngadi-ngadi erbahan dosa tangkas malindai turin endan nampati kita nedari kebelinan keleng Tuhan pintun keleng Athena lambera tertutup kempak jelma sinuktuk alu erkadiola ras jerah di bata ngalemi alu lam persoalken belin ras beratna dosanta yang lihken ergadolat si benaiken kita dilupaken kerina si terjadi ras merei kesempatan lati maina seakatan kiam jumpai ras erbahan lakon man-man guna kita keliasan Tuhan si gejapken kita jadi ajuken kempa kita guna kata wari paksa rukur ras perbahanan alu keleng ate bas paksa puasa si perembak diri kempak di bata si keleng ate ras mabaken keliasan ate ras keleng Athena bas ngelupa